Kahle hle i-status somuntu asilele ekutheni unemali engakanani, kodwa silele ekutheni uyakwazi yini ukubhajetha. Ngizokubekela nje isibonelo esilula. Ake sithi mina ngino-20 randi, nawe uno-20 randi. Mina ngo-20 randi wami ngithenga uphaya, bese wena ngo-20 randi wakho uthenga amagwinya nokhulumi. Uma sihleli la sidla kuzoba ngazuthi umuntu ophambili mina, kanti cha, lezi zinto esiy'thengile y'biza imali elinganayo. Mina ngiyakwazi ukubhajetha kunawe. So ungaze wetshuswe abantu wena abathile ubona ngazuthi baphila impilo ephezulu kunawe, yabona? Hhayi ngoba bephila impilo ephezulu ukuthi bayakwazi bona ukubhajetha, yabo? Ngisho ungahola imali engakanani mase ungakwazi ukubhajetha, uyohlezi uphila impilo engahlelekile uhlulwe umuntu okwazi ukubhajetha. Umuntu okwazi ukubhajetha uyakwazi ukuthi ethi ehola imali encane kodwa indlela aphila ngayo kube ngazuthi uphila impilo ephezulu ngenxa nje yokukwazi ukubhajetha. Ngakho-ke ungaze ucabange ukuthi kunabantu abaphila impilo ephezulu noma kunabantu abaphila impilo ephansi. Kuya ngawe ukuthi uyakwazi yini ukubhajetha.